özüm. Ey ormanda ormanda bayında, şulay dağına tırmandı benim canım kayında. Ey ormanda 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 bayında. Ey dostlarım sizning bilen ko'tarilä ko'ngillar. Ey dostlarım sizning bilen ko'tarilä ko'ngillar. Grup kadeti boyunca çiçekten Bunu yakın etip gelgensiz. Büyük soru rahmet sizge. Bizni hürmet etkensiz. Mına bizning birinchi kidu. Hozir shunda mına motor etib shin o'zibizcha qarshi oluvimiz ham davom etamiz. Men sahnada aytayman sizni. Mına bu ulushini endi ixlosi rahmat. Минигулов, доктор филологических наук, выхода первой татарской книги на татарском языке. Unagımız, nаш gost. Siz mına shunda iligilikdan shu qaddamelaydan rahmat chaqiruğingizga deb shularga kirib ketaymikan degan fikrga da keldim. Hem shunda bugunda narsa ko'rdi. Masalan, balani endi shundan tuğan tiline, tatar tiline öğretdik. G'urf odatlarga öğretdik. Soğanıgan hürmetli Men aytam bu Tatariston ilik yaşagan Tatar tübegining barmaq başı qadarigina ol. Bir tübekni yıştırganlar Tatariston, bizning narsa Uralda iligilikda bizning Tatarlar yaşamaganmini, Sibirde yaşamaganmini, Orenburgda yaşamaganmini, başqa o'rinlarda yaşamaganmini. Şuna göre biz mana bu zo'r tübekde Yevraziya degan mana shunday zo'r tübekning biz yerli xalqlari bir nindide tegi diaspora tugel, tegi Tataristondan, şittegi diaspora degan bir yalgan o'ldirish tugel. Bugün bizden karşımızda şek tutup şuşunday asıl opalarımız, kızlarımız, kalfaklar giyip şuşunday motor jırlarını başkaralar iken niçinsin onların balaları, onukları bizden uranlarımızda, bizden ona tilinde, Tatar tilinde söyleşmiler. Соңғы yıllarını шундай көрүнүш мына биздин якларда. Элек биз Казандан бек ярак турайык. Хәзер ел сайын Казан бизге якынлаша башлады менә. Менәки бүгенге очрашу тоже мен уйлыйм бик файдалы булар дип. Менә бу килгән кунаклар бик матур дип әйттеләр. Чыннан да тел безнең үзебездән тора. Biz үзебез телне саклап калдык ise безгә монда не обязательно Татарстандан килеп безне татарга әйләндерергә. Безнең үзебездән тора. Без аны менә күптән моны аңламаган идек. Мин тоже шундый уйда була торган идем. Безгә килмиләр бит татарлар, Казаннан татарлар, галимнәр килмиләр дип мин тоже шулай уйлый торган идем. Төрсен менә уйлап төптән уйлап караган чакта бездән үзебездән күп зависит итә. Менә шу безнең татарлыгыбыз. Bu kişi bilen bir fotoğraf resim kilemde Allah bize bir. Belki de geç şundan